angiyolala kibo Diamond kusasa ngihlangane nontanga bathe umuntu oso ngithi umuntu osoboshiwe untanga athi akumele sekibo sobatshela sishiye nemali ukuthini bakhona ukumfuna amajele waseJozi la siyakhona kibo vele sithola amaGrootman wakhe yilaba ne-CID khona bathi hayi iankeli leli untanga athi hayi Joe labantu banika 20,000 ngoba la mani masinganika imensi ikhati yakhe yonke yoba ngathi samakhawati asibaniki 20,000 ukuthi bamfune ifune bail bamkhiphe damenzi basirobe futhi ngomcono bathi ale yayinja ayiconfess leya ilibamba lishisa lipholile esandleni umdokisha nami vele into ibe ngimbone ngakhona ngithi namakraha wakhona hayi ngithi avele lamana ngayaconfess ngayimdala kuphi si 20,000 sifike ejardini masifike ejardini ithathu mina ngizifile grand asivayise wethu ngithi ngeke man ngeke bafike labantu athe Joe asivayise wethu ngithi hayi Joe labantu angeke bafike athe Joe wabona ngipakile ngicedile asahambe na ngengikushiye ngithi Joe uma incusa yami ngaleso sikhathi leso beka 3 months pregnant so ngibala kayithuki izoba ngathi ngibalekela ibhani uyayibona at the same time ngithi hayi Joe mina ngihambi ngihlala noma incusa yami akuna ukuthi ngingahamba silele Sunday ngithi nze Sunday night yathi Monday eyami yangasahambi ngoba ngiyalila ukuhamba ithi Tuesday ngabuma past 3 ngibone ngetocho bengingalalanga ngoba bafika Diamonds bengidlala Need for Speed Underground ecomputer so iflop engishayile bengifake ama headset ngithi kusebusuku iyarasi Need for Speed ngifaka ama headset but lapha egardenini ngwabonile amatojo kuthi amatojo ashayile acisha ashaya acisha helicopter yandlula yale ngiyasho ngithi hayi zemoto zicalile manje sithatha imoto hayi ngiyadlala ngibuyisela ama headset ngiyalibona futhi itotshe le ngithi hayi man la ngiyabheka ngibona umuntu wazi ijarata lesikhathi lesi bengana gate bengana fence ngithi akunamuntu la sharp ngirelax ngize go police ngithi toilet ngithi ngiphula ibhatla ngiphula iside eli1 ngithi ngiphula ngapha iphuke mangithi ngiphula la iphezulu naba labantu bagcwele ngapha emuva ngithi ngiyobheke yami yama yikho endlini yikho endlini belele ayikho endlini yabona umagogo kimangisho so kera magogo kithi zamubule ngiyazi ngenzeni ngithi amagogo afika ethi minyango bangene Diamonds ngikhumbula igama lebhuneli 1 Lion uLion Osha Africans ngoba Diamond umuntu oqala ukungishaya ngempama Diamond ngoba uthangena Arviso D Vis the Silver Pearl angazi Africans ngathi wangeka ngezinye izinto eziningi wangeka ngento eziningi namhlanje ngeke ungitshele next Africans English ayibona Africans ngishaya pure ngoba le ndaba ye-Silver Pearl yangenza ukuthi ngifune ukwazi Africans angishayisa ngamabhunu ngithi nginesibhamu nganazo zingale kuntanga zonke basifuna isibhamela untanga uvukile bazifihla zonke untanga kuthi uyazi njani ukuthi amaphoyisa khona afikile angazi ngoba sithi sifike empedweni wakhe manje ukuthi abantu bekala bathi angazodlala ngathi wena uphume yapi sarandele edlala and mawutabheka bekungathi kusemini ngoba la toshi le helicopter beshaya iskit lamp sokuthi angeke ubheke naphezulu kanje noma ungashaya amazaza kanje bongeke ubheke phezulu bashayelela jardi lasekhaya nangapha next door nangapha emuva nangapha front opposite ngoba ngikhumbula bekunenye i-timer bathi uThebo le taxi owner lize lavuka lela usuku lwathi mntwana waletha amaphoyisa kangaka namasotsha angaka ngoba Diamonds bebashaya uniform amasotsha kuphela inestembe se-South Africa bonke beka one umuntu ogcoke impahla ezifana nezethu isayideli 1 phela uyudaki the rest bukuya amabhunu kuphela and bekungana moto amaphoyisa buka ama private kuphela nami ngiyabona ukuthi la ishubile la baseshitana room baseshitana angaka light lasejardini light la phezulu kuthi le intambe ezithuma udonsa ngapha la lenya drama udonsa ngapha light angaka light yabona ngiyalile ukuthi ngudi abana ndaba nami bafuna uease ngoba mina ngikhipheni certificate babona ukuthi man ubani uLodrick Nyathi Diamond hayi kusho ukuthi akusuye umuntu esimfunayo ngiyabatshela ukuthi uhlale 20 wakhuza kabani waka easy but okay akunankinga sifuna ueasy basecha Diamonds basecha nangala roomini abayithola imambana
hayi nimambani hayi man lo muntu angazifihlakala ngalo wazi umuntu umile kanje nami ngingenile ngokucala ngala irumini ngathi akekho la man noma gogo wangena wathi akekho la man kuthi wabona le light linjani ya ufike wama kanje lightini diamonds bangenile baphinde balighta le light baphinde baliqisha bathi kunamuntu basearch amile kanje la man la iwindow igarden umeduze kwegarden la man ushay PVD bamudlula nami ngibonanga ngoba ngingenile balighta basearch bangatholi next kumele bahambe diamonds baphume damana right man light siseje ngaphetha neroom mangilight ngizwe ngempama magogo yazi abomagogo English abayazi bashaya African sekudala buza magogo ukuthi hey kanti yini shaya umntwana wami la eJardini ningamshayeleni yakhona bathi awusenza islimo why asituka uD kungasudi uyabona nami sengisazi ukuthi ngiexplaining ithini manje ukuthi why ngisituka uD ngingasudi kumele vele ngisalele ngithi awuD yimi bathi ayahlanya izosinikeza uEase ngithi awuEase bekakhona la kube nenye ifuyele ekamareni mayifike ekamareni ngale impedweni ka ghost ifike ituthu umbhedo ithi nema lo mbhedo yashisa damani vasi dimane siso kunama battle indlu yonke damani akaphuma ngikhona la asemfuneni lo muntu mangena ngithi hayi yami ngiyayibona ngithi ayimile kazi ngithana ngubhejana nangi lo bhejana ngithana ngilo bhejana but ye ambambe untanga wazi bamshalana ukuthi hawu nisenze ilimi khona la usibhekile bamskope bamtshela ukuthi gcoka sambe sifuna accuse yakho lo hlala le e15 abazi bagcoka mina la mana ngimazi vele akusu accuse wami nokuba accuse wami sometime yazi basifaka separate cars ukuthi singaplani singakhulumi next sithatha basifaka phakathi kwemoto abaloku bakhuluma ulayoni nayo uyakhuluma ukuthi hayi Thusweni ize big swim angiyabona ukuthi akuyonyiwa ngempela akuyonyiwa bengakazi ngichupa ngakazi ngaboshwa mina ngachupa uku first time yami le ngakazi bengiboshwa ngama pointing of arm uyangithola ngama tempted of amara bengiwatola futhi ngachupa ngayenzwa next bana ngishanga impama lamaphoyisa ngikhale kakhulu ngikhala ubona ngikhala ukudlula impama ngishanga ngayo ukuthi ubone ngathi ngishanga into eserious kanti angifuna ngiyeke ngedayile masifika lena bathi Thuso abangehlisi mina bayehlisa untanga baye khona le bayomfuna bangamtholi bekune olidla kaThuso belizeni nomunye umuntu wasewakazethi ngathi bebamcoshile la rent ekhona bathi ngoba untanga kahlali la eJardini uhliza esitratini ungabamba iroom lakhe nala ngara kanti lapha eroomini lakhe angena khona ila amaphoyisa azofika khona ebusuku tamana kazi Africans lezi zifana nami zeVilvapere bangene lapha review soSithuso nathi bara gcina kuphumi oledi lo muntu wesonto nami ngimfake lapho ngoba uThuso akatholakali labo abantu enihamba nabo yibo baziyo zonke igodi zakaThuso bazonikhomba uThuso sekwenye Clever basifike kule Clever leyana simtholi hayi sekwenye bathu uOpa basifike kuOpa laphana hayi vele mina ngehlanga kwehla untanga bathi asambe ntanga yokhipha macala wakho hayi khona le mabafika ngazi ukuthi kuyenzakaleni khona le mara mase ngibamba istory ngoThuso ubulaliswa imedia yakhe ngoba untanga bathi bafika lena bathi wena uye lo untanga athi angiboni kahle ngicela ukusondela makasondela athi hayi Opa uva uThuso athi uceda ukuphuma manje nemedia yakhe bathi okay ndoda ngoba wena uthi uceda ukuphuma manje gcoka uyosibonisa abanye abangani bakabani bakaThuso la ngaya khona same time bathi Thuso saba badamani bathi Opa sambe makathi yagcokwa untanga ushiya BVD ugcoka ibruku kuphela lo mntwana athi Thuso baby ushiya BVD ngibone ngeyami ibuya laphana hayi bona ihamba emoyeni iphethe ulayoni wazi elinye balithembile lide kubo bonke ihamba emoyeni ngithi ngilalela istory bathi awona senze islimo ucanga ukuthi islimo udlula thina amaphoyisa wena uthi akusuThuso muslo umuntu Opa athi abengamboni kahle ngithe ukuthi ngine flop amehlo bathi awona sijwayela ka wena nje khani big swim wena ngathi futhi ungcondo ngoba accuse number 1 umpedi ufa ngami nontanga ukuthi ibhamu ezami nontanga ibhamu zizenathi enesivara zizenathi irifle yonke into izinontanga nami yonke into bezinathi so la man vele ufe ngathi ukuthi hayi mina ayinabamthashanga ngazi lo muntu ngikutshela ngaye unje yabona ngesikuni kanjani usikuni shaba sithathe ngoba sithatha aconfesse umpedi ata siphelelanga kuno fingerman lo muntu owenza ukuthi sihlangane kanje sigcine siyorobha
kushoda yena la athe kuphi athi ungale phezulu siye singamtholi ufingerman angithi bese yakwambili usebenza lapha bese yazi istory ngathi akalalanga kwakhe siye singamtholi ufingerman ngathi afonele bani afonele yantwana le esikhiphele number ayitshela ukuthi phela amajita phela babhayisekile babophiwe amajita not knowing ukuthi lantwana kusasekuseni yoza yenzeni ize police station ethi ngifuna ukuba state witness demons beba plan bengikhona not knowing yena uthi tipha untwana uyayibona damani bangambuphi bathathe lo umpedi thina masingene kushuthi masingene police station sithola vele ugcwele so bafuna ukuthatha ithombe basibizile ne TRT ukuthi vele if laba basitholi izosilanda ngoba lokho khona edoye ukuthi sinebhayime eningi ene untangu uyayekela nami ngiyayekela nothuso nawe uyayekela uyayibona yena vele ukungasi umuntu esisipina naye yilo ukuthi shoda umuntu ayi replacement bathe bafika le police station yase Oliver yase Vertebreg babatsha ukuthi amani vele unokungena ngangeni ngesiningi ngasibham wonke amasini wakhe isibham so vele basibizele ne TRT uGhost asibizele ne TRT masingena vele linye iphoyisa lompedi lira mfanaka araki libulitso reketla kwalo bona ka fela baphila kiba enganyanya yazi nesivara kuye nathi siphila la man. It was the first time ngingena eroomini efana nale nama movie ase America ukuthi umuntu mabambophile bambeka kanje etafuleni gcwele abantu kanje bakubekela lapha baku interrogate ngathi umuntu serious. It was the first time babeke ne recorder lapha abantu bangena vele baquestiona ngabatsha ngathi mina ngazi next tamani ya uthi yithi mara mina ngazi next angimazi damani ukumazi ngithi manje siqeda ukufika kusana amakhuzu bakhona vele bathathe sharp bathatheni labantu niba valeleni bazivalele bathathe umpedi kusasuye court bamisa le thina sasala ngathi sihlezi boma 3 weeks singachajwanga singayi court. Diamonds is dangerous bafundile ngomuntu Diamonds mina nginokuzwa bathi amaphoyisa chupa umuntu azafa ngeke iphoyisa lokuchupa uzufi Diamonds bashaye kushodo wazini ngathi ngihlangana nale yami ngathi ukuthi ejo mina ngithatha icala ayala kakhulu yami ejo mawuthatha icala bokunathi emthethmeda ngithi lapha umuntu odubulekile enekudubula untanga lokwaziwe naye still ukwaze umpedi loyo uyayibona athi ejo mawuthatha icala uyangibulalisa ungakhohlwa ukuthi ngidubulile mawuvuma icala uzoduba nodubulile ngakumele ungibulalise asime ngisimangayo ngithi ngithaphela abantu bayithela induku ndoda mawutabheka bangibhekile ngaka ngiboni kahle nokubona kahle khuleka bathi siyabuya basithathe same day ngalama 4 basithoshara basibuyisa ngoekuseni badlisa indengane umdoko nethusilanyana yabo ngoba itiya vele bongekuyithashe vele abeshisa kakhulu nanoma ungayithela amanzi beshisa kakhulu bongekuyithashe unocola ukudla umdoko lesasinkwayo yaza unandaba nazo babuya ngabo ma2 yasemini kanje bazosibhuka futhi so shaya bakufuneka ibhamu kunelinye idam lakhona namhlanje ngikutshela ukuthi la kuphi hayi police station baphuma nawe epolice station phuma nathi ngepolice station ngoba ngikhumbula kulela damu lelana bangibuphulwa amakhafu bathi ngibaleke indlela ukubaleka yi1 kumele ungene phakathi kwelela damu usime undlula uphumele ngale la damu angeke udlule noma ungasima kanjani isarali lamakrokodile olinenyoka isaro uyazibulala wena self mayithi nyabheka bakangicharge Diamonds kusho angekho izandla zamaphoyisa mangafa uyoba njengomuntu ofile uzifele edamini orobulelwe edamini angayala straight ngamtshela straight dama ukuthi angcono ngibulaleni ngoba vele bese ngizinikele kahle ukuthi baba ngibulale abangibulale ngoba kuyafana Diamonds balo bangishaya ngiyayala mara bangishaya asibuyele emuva masibuyela le ngitshela yami next door asihlangananga ukuthi hayi intanga mina labantu lapha mina ngizoconfess mina labantu laba bangishaya phela bangifaka netube manje nobusimbe obuncane uphumile ukuzichamela khona ngazi ngichamele kangaki ungazi umuntu athena ngeke azichamele unamanga angazi ngizichamele kangaki khumbula ngigcine ngiconfessa eyindawo la ngilahle khona R5 khona ngenhlanhla ayizange itholakala R5 ngoba vele ngigcine ngiconfessa ngithi hayi mina ikani bengiphethe mara ngilahlile ngizwa ukuthi ngathi yangisinda mangigijima ngifuna ukuthi nje ngishayele umoya bake bangeke kancane nje ngibe right nesvarisiye le
basifikele ngibafunise lapha ehlathini batotshe bafune bangatholi next bathi wena ngathi udlala ngathi ngithi serious beyila ya ngoba ngikhumbula kunalaba ngena khona kokugcina bathi bazosishaya ngibalekele shawa ngikhala kabuhlungu kabi sincedwe yini station commander athi ne nizobabulala labafana and labafana nababona ukuthi bancane kanjani nisho ukuthi labafana ngabathi bayenzile lento le ngakudala bangaconfessanga abantu abadala baconfess ngakudala baconfess nizongibulalela abantu kule station sami tshajani labantu nibahambiseni kusasa wazi labantu singaka ne wazi bayenzeni angazi lento le ukuthi yini baza nebuff yamanzi yangithola angithi uyazikhumbule labantu lapha abakhipha inceba into ukucala bakushaya internal bleeding bakushaya ube ngaka lamanzi la mogeza ngawo ubohla manje iba ngathi awuthashwanga into yesalayo kusala la kuphela uvuvukile izandla ngazingasebenzi ubohla manje mawungena ekhotho uthe mina ngishayiwe yini hayi khotini kubheka ithalo uyadlala lo ushayiwe phi ngoba use fresh and motabheka akho fresh internal ibona ubolile ngaphakathi la asobohlile ngasekho ngaka bagezise ngalamanzi abakuyise khotho bangagezisa ngalamanzi ngoba yazi ukuthi ikhotho ifika le ikuyeke uhambe so wenza make sure ukuthi ungena lapha right Diamond basinika yena we-CID ngoba ngikhumbula benginamacala engaki amacala bengwaqedile mara benginama-pending umuntu bekanamacala ughost ngoba wesithisiloko siSunset beka attenda aloku ahamba attenda so Diamond mina ngiyamtshela bengiphethe Rolex Diamond ngiyamtshela ukuthi chu ngugaya Rolex sugane 50,000 uyaseka kule cha lo lampelile lana jo i-CID asasisa uqeda usasicharge ngithi ngiyanegotiate ukuthi at least athathe imali ne Rolex asiyeke nentanga nayo to keep imali nalo we-supervisor bamlanda ekuseni ngithi yena bamthusharanga bamlanda ekuseni yena bathi wayala naye Diamond athanini banifuna kakhulu and manje into ebhlungu wazini Diamond we-CID ufuna ukusplanta ngama his roof wakuphi wasi Khalami State walezi ndlu lezi ayene thina motabheka besicala ukushaya iKhalami State besicala but ngoba kunamanye amasina shayiwe bangakhona ukuthola abantu bakhona singafuna ukuthatha yonke lento le ufuna ukuyenzani kube ngathi yithi besiloko sishala izinto lezi ya athi ubuza bani lo accuse number 3 kuthi ngithi nangapha niyazi ukuthi nigangile la kulezi ndlu lezi ya niyazi ukuthi nibopha abalungu nabathathela into zethi hayi bathatha imini yethu but Jozi sithi negotiate ukuthi baseke bathi hayi madoda schedule 6 niyazi ukuthi hayi asinegotiate nje noma kanjani niyafuneka nini ene ngisho ukuthi nifuneka kakhulu sharp time hayi sizotola amastola sithi into esimtshele yona Diamond sharp njengoba siloko siboshiwe kanje usasicindezela usaya kuphi ema police station wethu uyofuna amanye ama case esike sawayenza kudala ukuthi senzeni bas oppose bail and as far masifika sikhulumela ibail ngoba sicala imidrant athi no labantu ama high risk akuna ukuthi singathatha icase yabo la these people are dangerous ngesikhona ukubanika ibail ngesikhona ukukhulumela ibail noma singathi banika ibail each percent sofuna 20,000 you must remember a company abutsutsi nabo ngoba kunemali abayithathile thina self kunemali esiwest fencing which is ibalwa kuphi kithi ukuthi sithathile noma singayithathanga yonke la mali ibalwa kithi so ibail each percent kuzoba 20,000 which is kungasinkinga ukuthi sibhadale 20,000 ukuthi sithole ibail sengaphandle bese nemali ngaleso sikhathi ngoba ughost bekunemali ahambe ngayo njengoba sikhona ukukhipha 20,000 sayisa kuboda imali which is it was a waste futhi ngoba sithengisile kuboda imali shapo basithathe bathi njengoba kuso nine sinifune regional start regional basise Alexander Weinberg singena code 1 yasicoshe ethi hayi lana sithi siyabheka irobbery but nesha ngoba irobbery but code 3 sayikhulumela ibail code 3 yayala athi ngeke ngikhona ukunika ibail iyane code 2 kuBoshoff uBoshoff uyonganika ini ibail nikhulumele kuye abangweba mina ngibengina 18 so the pain I was feeling it bengizibuza ukuthi intwana nami yona ifila because waza kuna into ebhlungu ukuthi bagwebe nentwana yakho ya nihambe nithu nentwana yakho wena ngapha umudala mawuthi abheka ugade intwana yakho ngoba mina ngene ngiyi11 phela mina
ya bengubhejani mangingena ejele ngingashaya inombolo ngingayenzi next nginga-understand into zasejele ukuthi kwenzakalani noma ngicabane nomuntu I would run to him ngimtshele ukuthi hey Joe kwenzakale kanje mina ngiyathuka manje ngathi bazongibhayizisa athi relax nanoma bazakimbe baza kuye kucala ngiremember ngicabane nenye intwana e26 eSun City leza intwana leza zingene so ekseni ngicela ukuyophaka bangena baso kumele manje kube huyo umayo and wabobhuru bakhe phela leyo muntu esikhuluma ngayo bangena batshe ukuthi angegazi lami bashaya inombolo bonke nabantu labo ngicabane nabo bangene kanje bafuna ukungigwaza manje ekseni bangishuthi ebusuku vele bashile bathi hayi ekseni uzogcwala ngathi ngithi noma yini nama ngithi bangibiza bhejani bengiyibhoza impatha ya bengizitshela ukuthi ayisebenzi ngiyashaya ngoba kunenye into uma ungashaya inombolo unokubona ngathi zonke into abazikhulumayo bakuthusela ngoba unobana ukuthi ethi ungasukeli abantu laba yini abantu bazokulimaza uthi hayi mina ngalwa nabo ngcono ngife nabo ungazi ukuthi ubunguze bungakanani ungazi ukuthi labantu vele mabatheka bazowatheka babaningi unothi hayi mina ngizogcwala bona nami ngaphandle ngazi istory sami but ejele ayikho njalo ngoba ungasibamba ibhamu ngaphandle obadula abantu wenzeni ejele ayikho njalo ejele kusebenza ngebackup mongana backup asiyilutho ejele ngeke uphile ejele phila ngokuthi okay lo nobani so mina obvious bengizibiza iboss ezimpatha ngidelela kwasani sebenzi awusisebenzi mina bengibona ukuthi hayi umuntu akenzwanga ngensimbi so labantu bathi mabangena ekseni abangene nami ngibona ukuthi la noma ngathi ngiyenzani angiyofa ngoba labantu banama weapon engazi ijele linjani kusho ukuthi ijele mawungena kilo injengale room imbhedo ngapha ipatches so labantu bangena ngepatches abanye bangena emaculumbini baningi labantu ivele yami uthe kwenzakala ngithe naba labantu bafikile athi hayi ngasejardini ngcono ndlule la khulunywa ukukhulunywa ngakhona mina uviyasa ngithi ngibhejani akunokuthi esebenzini ngaya ngiyolalela ngibizwa lapho ngisengibizwa khona angitshela ukuthi hayi mantwana la wrong nakanje ayisolve ngendlela yakhe aceda ngitshela ukuthi ntwana man hayi labantu labo hlukana nabo awudlaleli kulabantu bazokulimaza so manje bengamfaka esikelemeni ngokuthi manje udefenda kanjani u11 odelelayo yikho ngithi eyami kahle bekuyisihlakaniphi uyisihlakaniphi before azothola lento azinazo so into eziningi ngintanga bekangimela kizo so nasejele bokumuntu ukuthi ngiyenza ama flop baza kuye ayikhulumise de wayikhulumisa khona ngoba yakhe inombolo ngiyazi so uyayikhulumisa ngicine ngiba safe esikhathini esiningi angakaze ngabhayiseka nginayo ngimdala kuya ngiyali mara yena sithe sihamba lendlela esihambayo bengisafe blind because kunenye incident ngithe ngingene etoilet ngathi ngiphume etoilet bathi kulahleka insanga etoilet bathi idobwe yimi insanga ene umuntu athi idobwe yimi insanga wakhe number 1 na 26 ubhuru wakhe umacala wami lo beyakhuluma ngathi umpedi umuntu osikonfesile uyathi insanga idobwe yimi insanga ngiyichiza ngibonanga nanoma bengidobhile bengengidobhe ngithatha bengidobha ngiyise kuye ngabe ngazi ukuthi uma ngiyise kuye isafe ngiyothola something futhi nami ukuthi bangibhekele angithi bathi impatha bayibhekele ezivale bayihlonipha bona bayibhekela vele ngeke bakubhayizise ngoba bafuna ukuthola okuncane ukuthi nakusasa mothole something ukhona ukubuya ubanike uyabo ukhona ukuthi nabo ukhona ukuthola something so lapha bengingayazi nensango bengingayidobhanga but umacala wami insist ukuthi hayi ngimbonile uyidobhile la imali fahlwa ama window manje kumele ngigwazeke phakathi kwejele still ngalapho futhi angena abatshele ukuthi hayi ngumntana kamama kungcono niqale la kimi ngicale lapha ifuna ifika le because I remember kunenye la glass leya Jacobs iglass akhona bengana next ngaphakathi ngigcine ngikhumbula ithatha vele amese umacala wami ngayashaya ibondini yafahleka ngapha nami ngiyabona ukuthi esani ngapha ngenzisa intwana yami amaphutha because uyazi umuntu bakahlaba umuntu ejele elinye icala makashaya umuntu elinye icala uyabona zonke lento ziza ngobani ziza ngami mina ngishaya inombolo ngapha ungidefende ngendlela ukuthi wazi ngabona ngathi iGrootman lami yikho namanje ngikutshela ngithini uGrootman ngimnikile angimbangisi futhi